I krenite. Gabriel će pokazati neke osnovne stvari koje se radi na svakom treningu, ono što će vas generalno čekati u prvih mjeseci rada, a to je lagano, evo, metodički, samo ti radi. Ovako smo se dogovorili. Ovako radiš. Ovako. Tak, ne, ovako, tako. Ovako radiš. Ovako, ovako. Okay, znači metodički padove, sve što se radi ovdje na tatamiju, na ovim strunjačama, radi se u skladu sa osobnim mogućnostima, znači pad natrag, bez ikakvog forsiranja, respektiramo sve nedostatke, ozljede, čekaj, sa amortizacijom. Ovo je jedna od tradicionalnih kretanja u Japanu, znači šiko kretanje na koljenima. A onda se rade neke aikido vježbe, ne. Ovako. Lijeva noga naprijed. Broj. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, sali uno. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalno je uzbuđena, nema reći, dobro, uši od Dori. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I sada ćete vidjeti neke tehnike koje se rade.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, 7, 8, 9, 10, 11, 12,